ngene so obi na emetwa fees ne ma na wadwuma na wo ye na wo dididie no agu na agu no wo kofa fees ne won wo be da tua enti wasere an hwe na na do baye that time ne to petrol 1 gallon mahama free so no na 14 time a yeso na na do in na 18 Ghana cedis and petrol 1 gallon ye say petrol 1 gallon ye say enti said ye abeto so no nko so all the time school fees say na that time nkola ko SS kra no mutua say SS fees na ye say free komo fan ko tam kra na etua sika no omne ko tam what kind of sense obi ne wonya adwen so obi e woni me nya adwen no e no problem but oba ne be wie wo de wo wa ko school bi ya wo ya adwuma nti na wo keka ne ba ne be wie school o wie school a na obetena ho onya adwuma nye wo nya adwuma nya me kwa me adwuma ne na mafa no because ye adwuma ne kura ya bie no egu na do ugu no one ne ba wo mia o mu ugu no ye ka kire wo mama mate ase say e kwan no mo di adwuma Ghana businessman for faso no o mu gu ya adwuma digitization dey nti na wo gu adwuma digitization adian na wo tedem a wo timi ye bibia wo tena dem a wo timi ye bibia say na no me bobo kire wo vit we vit 30,500 vit kank dinkiti ya de ye ubai at that time 2021 near tono 45,000 eh 42,000 no and then 90,000 na o ma be ne chichire ne sa o man be sa wo chichire o man sa o man no emu nipa be de anya sika e develop o man sika ne yente so bi mu na so ka promise se yete o sika ne de am so ya sorry but e woni na busuafo ho na ya na edu be bia de na me dwene ne se ya nhwe ne se Ghana ha e da mrantie ne maba wa ne be sori no onhwe ya wo ye pani a wo ira be hu o de course wa ase no of no etro signal be di kire yen na na kwamra ase no for de course no signal ne da ho dada wo won se de bia me ka kire wo se 2020 abana ye to ye no me kwa me de me nyintum se letter commission abana obobo ye no me kwa me ntia se ye besin ne because the obobo ye ni bia o calculate a e man na do nye president na no wo ye no letter commission de no obobo ye ne enti no kra no me kwa me se me nyintum because the ntia ye nyintum ni say ye free two above from 92 satam ne ye de yantu bi ye ne afa ni ya wo ye ne yesusa but a free urban over previous na ye steady abana ne ye to from 92 bana Sompa FM obia obenya parliamentarian do bia no o uni power two your constituency bi wo ho a unya wini pe wo ye president sa constituency ni nyina ekodi opposition o ma wini power ave de do ba bi na ye de nkrofo ne nam gigin nkrofo seat ne seat we de ye de ya seat we de ye de na ka chem so wini power menti ase da menti ase ye na matene kina because hwe ye wo ewiase abrabo a ye bone Ghana ha no se nkrofo bi wo ho se de omusi take Ghana for granted say by election ba kwa me unyi ni say yenso na ya ma ye ho kwan me ne ya beduru ba bi ya duri kwa me hwe bibi ti say ope MP one kasa you know very well say e kwan ya hodo wo important ho ne nye typical example e wusu Benito achoma Benito aduana Benito na of Benito na adese ye wa achoma nwa bi eja Benito as MP Honorable Johnson Kwakwadu Afija Kwabre Francisca ene MP sahodo ya omu Kumase ha mutime de mo nsa sime bo people say Ashanti region a stronghold hwe apanya hodo a ye nam so e Kumase hwe ba bia ye ma ekosku ahodo wo Kumase hwe ba bia ye ma menum didwa e Kumase ensuo to akoso ame dwom wo de so ame ha ya ensuo piti koso ame dwom na kwahwe ade ye wa assembly e wo ha omukọ edwanum kwagye ye ma menum sika eto anketenkete bi wo ho no mo a omukọ edwom ho kwagye free ye ma menum ho ye ma menum ne ye papa num zoom lion panimfo e wo krom ha ye tua wo ka bosome 1.8 abosome be se nwotwe enson enkronie 1.8 no a obedi togobe edie no ye ma me no sori ahomache be se abosome maako nwotwe wo hia wo bi kura na wo ye wo mobo ye sisika ni wo man mu
nanso so no saa sika no ye Dizum Lion for ka wo krom ha say no MPB MPP ni bi NDC ni bi saa sika no nyina watama gu bottom akosɛ no wasen no wo mo wie ya no ɛna mo san ba Kumase ɛna mo san ba ye campaign ahodoɔ abɛdɛdɛ Ghana fo me no maka na mɛsa ka biom sɛ mo a mo to aba edima MPs ahodoɔ a certain constituency MP no or mo ho wade ato aba ne tia no ɛyɛ very simple to aba ne tia no ɛnyɛ sɛ bia wo bɛdi MP na chi da bi me nsoboto saa idea no sɛ ebia MP Kwame Asare waba wo mpasua so Kwame Asare nya adwuma ebia mo expect sɛ bia obɛyɛ no na mmom mo de ma ɛne nseka di na chi saa de no de me no me nsoso so sɛ wo gidi sɛ MP no wonya adwuma ɛnkyɛ yɛbɛto aba less than 2 years me fa na sa afa ne fa yɛbɛto aba ɛnoa ne sɛ wo kwa na watu atia no na ha no na Kwame ya na me no ɛha me ɛwɔ Ghana fo bi ho Ghana ni no a wo kasa sesi ase MP asemasi anaso obenten hwa akwanfo ye firi Kwabena East hwa Kwabena East ha akwanfo ye gu ha na no ada report bi kwa na me kenka de ye nua ba Francisca wote me no ya na me boni din a ya na ye nim se ema de o se ma mpempi no ye ta ka se ma wo abadaye na ema e wo abadaye no me kan se sa Francisca wotin ye to aba man no kura no na wonya 23 years I'm saying 21 years na ye to aba de man no as member of parliament at the ma this year ya e wo Kwabena East hwa kwanfo anim di fu egu hui hwa kwanfo akwanfo pa egu Kwabena East ye ti krom ha and the appear could be Asante Achim North Mrasebetani efra ni nuanom MPs awo Ghana Mrasebetani santrofo ye brembrem ya so etie nsama na mo ka mo se o man no sa na ahiri ewura keno for yata wa bon wo nya dwuma ni ye enti o ma aban no aye unpopular enti o mo hwe na wato abade atia no yete ya ne se o mo se businessman bi afa kire ene o makokasa hwetere sam ente na ye be kinkan media budget afini mfimfiri no ye be kinkan akohoma bosika no e de akire Ghana fo ya na eye meja me maame abena ba daavi ya wote ahafo me hame a wono wo ti me nkan nwumere no budget no a ye be kenkan no borofo akasie bi e be komu ene ye pese ye bugana fo fra Ghana fo ni ti no times ahodo bi e be kenkan wo mu no wote pe na wo ye mu asew e kwai ba ko pe afi biada e ba budget mu se ya ye enti nyama wa sa Ghana ha NDC ba ye no ye nya green book no ba komo no yase aye kwa no firi ha obakwa na kwa ni ho na nado dankwa akufo ado ka kire Ghana for say me na nado dankwa akufo ado me ba ama ye nyina ye tisika so comedy ye o man be ye kwa mi sika ya sorry ana wo hene kwamra ya sorry a me die ensuo totoyi kwa me wo de me sa wo obi a wo taa ya do ye pa en minim sa ye ma minim Zoom Lion for no to ba bi a wotimi pack wo car no ma bisika e fi kwa me sa wo hwe ma me bi a wonu gira ba bi na wo pra na kwa me wo sa reflector atade yi bi na kwa me wo hwe ye ma me no socks na wo hwe ne kambu na sabi wo hwe ba bi ma me sisi wo na wo hwe ma me nanim na wo so wi ahomati abagira ho na 1.8 o Kwame 1.8 yentua ma me no abosome nso abosome nwotwenie ye wie a ne ya beka kire ye se o man no sika ni ho enti yenko IMF ne yenko pesika emeje o man ni yie na ewiase na ye wono ho adidija bia da no ani mura na nam me da bia meka se NPP aban omo ye nneman kakran na nado dankwa akufo ado what the party no wahwe yi a what the party no be opposition but omo nyan kan kire na kwamra enye opposition ko adia na nado dankwa akufo ado eye no Ghana krom ha no amamo na wo promise ye no ye nie amamo na nado dankwa akufo ado promise ye no enye nie o amamo na NDC for promises on beto aye to aba na ma wo mu a omo ma Ghana ye from no enye nie o Ghana force ye gya ye pede amayen obi amfa Ghana ni ho ani na debe ka no ti ase obi amfa Ghana ni ho ye ni hweso fu ena wo wie suku a no waje mobo oba bre na sabi ye ma no bi kura de ye no masam ye me ya eye me mobo se
oba at the age of 21 22 23 years ekono o sorry fa me fa e se de moto mo se wakopa adwuma ye na wakopie manager bi so na wakopie pani bi so wono ankasa nim se adwuma no ehɔ no aye ma kwame komna e kwaye de ma de bi fa so no enti ye bibusa se enkosi da pen na nsuo tutoi ye maame no mu asabi kuma se kura ne ye pra ni o kwame ye pra ka jetia kura ni o baby ye wura statue no wono ye pra ho kura ni o efiri pampa so ekome formal station wo yere pa ho no ye pra ho mponi o ye duanom soja fo no lemu ho no ye pra ho mponi o hwe konfana cha ban yare sabia awurade hwe wo de just imagine hwe konfana cha ban yare sabia ayare sabia yare akasie bi esi wo chiri bia no yes momfa no nkoji momfa no nkoji kwame e kamia kwa yese saade wo yade a nkakra no sa wo de yarefo eba hospital hope ba bia wo kura bia wo betwetwo ho kakra anase bia wo betwen empo na yehwe yarefo no wi a ya befre wo no ensuo toyi na nwumira durui ensuo toyi kwame ohe na ntontomo wi wo mo no mo yale na ohe ye ne fo anu sere mmira dua na ho na kwamna ukura de wo say nanado wo de MPP fo ko opposition kura de say ne nkeye nanado ogu MPP party no hwe amanfo sori a omo soso NDC fo so no enye say NDC fo no omo be ye papa bi ama Ghana ntine yeso so omo so eye nanado na egu MPP na ama NDC fo na yo aye popular mo nam kroma omo mo matri so no enye so mbe ye bibi papa bi ade aboaye because ekonya nanado afa so handle Ghana no wogu MPP party no and Ghana so wase wo man no proper because NDC for no almost say wo man no and no wa be kachiri wa be kinye gu amana kwabra me so be catch them say Nana Akufo-Addo baby di president no be Ghana say ya kani pa kron kam no konto kwada dada ne say na me nkrofo konda bia nanado badia da bi nana badia ya wie enyama be ye nana obadia Ghana e besesa sankro ne mabasa na sia mu wia ye sika no ye be develop o man no foforo enie ye kodi say enie na do de no kure ni baby a na pamfo no go bia o man kan kire ne say Ghana fo ye sugu no so papa na ye bonya me so mpa ya ma ne say ofura konwa no so a nyame ma na hoden no ntra senche na ye sun no onti bi e bia otia konwa no so e bia wonte but ye sun no obeti bi kwamra enne so wo pe bank loan na de bio atre wadwuma mu a interest 40 to 48%. na bosia no kra na wontimi na interest kra ba kwamna makoje e bia 100,000 1 billion titiska men kan titimu me ya mama no momenti ase e bia makoje 100,000 Ghana cedis 1 billion titi no na aka kire me say wo de be ma me afe na wo de be ma me nyia no wo be me interest enko 40,000 Ghana cedis ya 400 million titi no between 400 million to 448 million interest na wo betua na me busa wo be da tua adwuma ben ko adwuma ben na wo de be ye na wo pese wo tire so a wo kra ba kro na be duru port nso e be duru na wo pese wo tire wo adwuma mu nso a Ghana me fa Ghana oman ni nyina to ho kwamna esikafo wo krom ha binom omo japade aka bangefo ho because Ghana wo pese wo okojisika wontima ankotua nti banks na be fa yes wo pese wo ko wanim wo abrabo mu a dodo na e de bank sika na ye adwuma because onko sika ntumi enti Nana Akufo-Addo oba ye na otake banks no and started say a decline but for ababesi samiri from 2020 eba ne de Ghana obia wo ye business bia ni ho a obetima ka chem say na adwuma na pagya ebia ne pakro no means and now a politician dia minim na no ye wura Canada Japan betna o je no wozu onu kura na yes onu kura na party no oshem no mu di agroso mbegu na dwuma aha onu kura na party no oshem onu kura mpo enie na ebia NDC ni ebia obi a wayi na nim so wo ye NDC ye papa no ne ma no mo kakra da ho no ya aban no anwene ne se a omutimi ko tena nsuo mu ne a wo mu ne ade so aban no fasika na ade bi wo ho a ho se wo hwe ni din na wo hwe a ade ba ko e ba utiri mu an se
Ghana for company for more brody inibi. Who chief executive? Who you say? Directors who go no man say, or market say. If you come there, do I 180 cities? And so we get it. I come home. O make school craze come on the corner. A social. Why I saw sign a microphone in your musicano. What an also. Now, everything I made the last time I come check here, I pay me checks name be an American can scan crano. BBM should be bare 400 Ghana cedis. Don't cause so mind you be 400 Ghana cedis. And a befa. I so bureaucratic. I say, befa na see we so. Yes, it was substitute by elimination. And it is a what you hope. Next, zoom line of Usikano. Una is Utia. That's all I saw Samo Munsaka. Next, one Siam Munsaka out to what Sutras in when you tin papa. Because only we didn't know ma their condition ka papa na udem maami fu bi nko gina kwa maami fu bi nko gina kwa hombere na ni sika 180 cedis wa fa edi busumi 18 months ni untuai woni ewu ti papa na ye clear kakla de ma o de aka gina ade ba ko mo nhye no so se nyame obu atan o obebu atan se de munwuma te atan so because on sabe kana sa si so ansa no owu. Yes. The other bin me your madre say will be sisi wo mo no from hodi obi gi 180 wo ya wo de ma wo mako school kra boro sa wa fa sa sika no adi na ya ne duru baby a wo hwe sa nkofo ni din ne se bibi ya wo say wan hwe ya na wakoka asem enu kwa so wo ka kire because omo na muntu ne omo nyama omo ye no wo adwumam ene nkrofo 180 cedis na wo yire wo yi say na ma no now ka makura o international school crowd that kro o ma wo yire say petrol say na wo to na adai na Ghana ye tena na ye yesa because ya nhwe ye wo o ma ni si kona enko ye o e ma me no for ya mo boss e kwama na no me kire wo say sama microfinance no mu gu no Ghana ye fom bo ba ko no sama no mo ti race course ye maso no ene ne so ame no microfinance for na mo 2000 3000 no mo de support adwuma no. Oh, let's say yenim de yeka. Saudi me say who crowd workers be say. Say tepe. Me pese me cost no bi. Merci. First no mo say. First no mo 26. And you reduce bra. Ya you be reduce. Why is 60 ND? Na wonyi o madi na be dey. Adwuma na wo ye na sai bi ni hobiem. Na adwuma ne bi ni. Na adwuma ne bi ni hobiem na o be da to aso. Omo me construction ni no mo tete fie. Na da bi o. Hwe Mamemo 2021 3rd January me to iron rods 1 ton me to no 3,505 2 weeks me ko kutobia omo de ma me 6,004 na ya chichire o mai sei hwe o mai be ne ya chichire ne ebinom to anu mo yese na wo kasetia obi na se wo kasetia obi because hwe na na kufuado amamu na wo bu ne de tansiri aban bia yami mahunu dia amamu na gini nsem because yitimi de ade ba akopɛ every 3,005 eko 6,004 3,005 to 6,004 within 2 weeks na say opa ne iron rods busa say 1 ton ne boy say baby a bobenya no fokra ye 90,000 Sompa FM 9,000 at the battalion was 1 ton. And it's meant say no cry boys na ban and girls na ban cry life ya me more botch say so we are young guy no we university bia we ya adwuma bia o ya na o de ma a certain fiura ai if say obi ho kwa na wonye dan no afew manti bia na otua manti bia na otum ebi efie bia obi tim ebi a month ebi a 10 million 800 sani pa na bia oje 1,002 nti meaning say aka na katua 200 Ghana cedis nti obeda bobra na if you rafon credit say so mututum the day so mututum ni say somewhat na ho no obi the iron rods 1 ton every 3,005 e ko 6,004 1 can be bia dia if you run on ko to cement bag you say is cement bag na say kura no mo say o say o mateso no between 80 85 90 85 I want to say it depend on the brand now wo pen and it depend ebo say ko ya could do 105 and then I say no top plug na sabobo dem no so na I say no say aba from kakra into between 80 85 90 I want to na kwamra mami fa ahansi hwe yura na nado wa fa Ghana wa fa ye adentia ada bi na opposition for aka asem usu untie
o party for akansem o so wunti so was second for your time so aka kire say IMF deal no omana ya awi so wawi nti owie ye na asem na o ka kire ye wo mu Ghana for so adwuma no na me de wose ma me nkire wo mu kakra wose adwuma na yero akeno for your time no ebra na ye ne IMF mpani for edin komo no ono ana elidi yen ebra me fa ne se me de ba form se be obi beti ase Kwame Asare odi anim se captain no ono ana na ye bo qualifies no ono ana di anim nti na se yatimi a qualify kwa World Cup a edi enti na wose ma Kwame Asare no tena nchen ye ko fa for so o me captain wabra wonim bo kwabra ja esasa mo kwada me wabra wonim bo no chinchina o so bo dabi menka na do dan kwa ku for Ghana 40 ya wo finance minister no ote so as a finance minister wuye Kojoba Ghana yanko yanim Kojoba redu asem na woken yen sorry ne yewura na kuntunkunku wawu a Ghana yen develop ana ye be ko yanim na asem bi ono obi ka chewa ase enkwala bi de ye ka he ene ye sram na MP4 no sa MP4 no mko ye sa mo ye coward wose o mu sura de papa no so aye adwuma na o maye no onhunu de enti a e wose obi man pressure say won sesa na MPs no o maye adwuma son ne mara se badwafo no ne mpanifo no mu bu aman no o mu ye adwuma enye ministers asem na okay na kwamre na do ho won se ma da bia me ka kire wo Ghana ha no em so wonte ha wo menye so because na wo Ghana ha pa no nim system num ana na anu nim de e koso wo Ghana sansem no kranko mo so ka wo mo so kwakwa because system na ye running ni say ni ya running system running me since I'm starting here adwuma kakra from Yewura Atama Expenso President Kuford kakra bi na me ye kakra e be si samiri me hu amamu a eti say da never e be si da na ya na people for no mu gina wa o mu nu o mu no mu sere e na ye bu we de nyama mu o e ye on be break dey 8 kwamna sasam no kra de me pese obi kra be kam ya yate na se no fofo kra kira won say uswa kra wo mu nsem hwe na 2024 abato no awurade ye ni bebre papa ye nka se ndisi fo ne be ye papa o ene ye se ndisi fo no be ye bibia ma ye ba de mu ye die mo man ndisi fo ne ntena so saa o mo de anya hwe kura so mo ne namu ye hu sa adwuma no mo ntumi nye ba wo de ye nim se wo betimi aye pa ti ne de adwuma ne se wonza me dabi men no so mo no mo we me oso wo men o mo we na utimi fa Ghana economy utimi hwe Ghana fo anim pa inflation hwe inflation adu na ba umia digitization na dabi na sa papa no Ghana ha ye wura ba umia ha o za na no da bra yenu anum di sala no na wona na yere sala no Ghana fo kasa na kwabra won say digitization na o ka no o see school fee dey nyina o de be ka ho ama me amagwina asem no ho a eno no ye be de ne de acha aduane no kwamra na no bibi anya me mobo say onu so timi gina platform so say ba wo mia say o be president edi wo pedi ya me gina wo din na ma hwe saa me say awurade Yesu na Ghana na de wo di president anye ye wura ba wo mia president Ghana Obey me be obedi Ghana president. Say no true signal na me yahu say asa nsa gu no ho nsa gu na chi. Nti say no belididi ala. Obelididi a be koyie. God pay constitution no kire say vice president. Ya dana se. Sika asem na ade nyina no na we captain. Ya dana se. Ma anwe ne se. Kamna ya ko gogo. Ukọ gogo a ya abo. Say Ghana ha pa. When it didn't drop ah. We dey nyam na me hear you. Ya ko ho. Kamna de ya hwan Ghana da bi media manfo so omonko wan ye wodin trop ah enti muma entro akata no kre so ana obia ye hunu se Ghana ha wo twan trop ah ne ye wura ba omia mi moni din misra wo na okan media nyame a entro pa entro wo hwe nipa anim no wo twan trop atre wo hwe ye nipa no wo twan trop adwuma no ntimi nye adwuma no nnimi ye onim bien what say you rubber umia economy oni mo re nanka deputy bank of Ghana nanka also remain wo ho nanka ye ja na eno kra ne ho kwan mo fa so ndc fo ne ko say ho because eno kra me say ne kululu bi wo because wa bon papa ye ka say bon wa bon nanka wo expect say ko ye de oba ye as a vice president of the Ghana kwamna na dollar no na won say na chena my IGP na wachena na also the safwa na man anti I say safwa na we me nim ba bi e won ho ana say oja no o da man IGP dabi ade bi wo ho ani pa ne ya mo hwe ne nim na mo kan chese ye wura president di de wo de yesrew mo di mo president awi a mo nko
mo will be mra ebi ani nipa kro betima beboa ye because me calculations ahodo ana oye before say ye beto aba na de ama wo me calculations ahodo ana wo calculate check Kwabena no kwanyo na ye we di enyo na ye em se nkrofo na ye ma no ba me wa bin yo ai wa bin wo de ade abin ba mi yewura ba wo mi adwuma be no abi me kura sabi o ebi medication nuru no ebi am bia adwuma che no adwuma be no abi minim na adwuma wa bi aya busa no say me say ya wo kono no so be pepe mu san say e say Ghana no eno ne de bedwo o adwuma be no abi tiewura despite why finance minister kese ne Ghana be ye why employment minister kese ne Ghana be ye ada ne ya ha ye ho sa ni ya so da ya atono so ene why doctor ene why professor sabi nse hunguwa okra no school no kra kwa wo apo anya sa A4 sheet nkura ngo anya obi wa na sabi na dwene wu wo de ne yehwe nye me gidi said lectures na wo yiri nyina nkrofo me gidi say ewura koto say wonya ne ba bi ko em so na troma no enti no mo yi papa na wo say no se ne ngoma no ene de ekoso o mam sikasem no emfa da bi na kwamna woni Ghana so wa woni Ghana me wa dollar no data mo be fa na yesay me pese me sa calculation ya na 42 40 20%. And dollar I say me busa kwamna eye home so da bi wo de me busa yi no ano san ya to aso I say unim dollar bo and now unim dollar bo me kan kire ka kire na dollar 11 11 nti ewura ba umi ade o ya ade papa Ghana fo nyina mo me support no nye nto abama no ye to abama na Ghana be sisa oh be din trama ye papa ntro de o ya ade papa o be kasema ni no krense ni akoyanim papa yewura ba o ya de papa woni ma report na kama ene ma me kwakra de ayere me se ene ma matiska ko ye ne ma se me kra ne ma abagana ei dabi store no be ko ne mu hwe na me de yere because first ene ma ne betima 5 containers and ko abeya 1 uba untimi ntwa duty na okra ne ma no o de bagana ba be yere chance no akoje ai na o de ba be de uba untimi ntwa interest enkwala no be yi o madi o be ne den me see spare pass and me ka ba ko say kwamna spare pass 2000 that dia first near tono 300 and 400 no quite 2000 because omo say woman ena said the woman rate ni si kono on say nkade bi wo ho a ye kura ye beto ayi ye wura no mo anu komudi wo mai so bo sade na kosora eye 500 e bi abekọ ane aye no e bi 600 ni ye kura ye su Mama no time sa e bi ho no e bi 200 bi e 20 cedis di adai ene so de anya sa o se ye de ade na ekwa sade na ye 1000 ye maso from 1000 3000 4000 tum se de ope tum se de omope ena de no na hwe me pabet mama examples be 20 30 hwe Medisoft mama ma ade Medisoft soap aye dwale 2021 near to Medisoft 84 cedis. Now, come on, I get 300. We are moving forward. And also, so because you're quite him. Because idea at the age of maybe I'm 15 and I say 18. Idea now what maybe on Pabua size, maybe now turn 10 cedis. And I didn't think I won't say you're quite him 10 tons at 10 cedis. And also, come on, Obi or catch us on this idea as if you are no boy. Yet, yes, papa. But since a real bag, I ain't ever to Ghana. I did so. You are running there, Mammy, Satanamisha, man. You are 4 times, and I mean, said that near Juma. But a baby, I'm saying, I say, me year Juma. And you may be anywhere. See, you run another Dubai. You can't tell any petrol, can't cost rule. And to see you run another Dubai and a petrol crown. They say, yeah, bear 25 cities. Come on, Bubun to this one. You go to Nunia, the Aquaji. I get the young man never cost. Oh, I know I'm a boy. Oh, dear, come on, oh, you are can't buy all kind, or Sabin previous, one Yansa would be on yet. Okay. Oh, okay, say what Yansa would, one Yansa would trim Papiano, and Yadia will be it. Because say good, no good, I bet my crowd was a medical coffee. Oh, anyway, let's all catch there say. You would about me, maybe president. You don't must say. Now, do dear, what bomb ding, why are dear? Because why my about me, so me dear so. And on also a dear so until you are my yano, you do must say yen Manantiank, yes, Sodia, Kinyamia, Domanki, Yaku and Penny Fish, or yes, you make a crack.
ama ye nuanom nketo anya bia nye na on employment pa mate so ne ya te so ama wo mo no mo adwen se omugu ye adwuma ye do mo ase papa se utimi de niam ba na untumi nyi na wo kona wo di akoniaba na wo bre na wo kakra wo pa to wo no kwamra nkrofo a kakra wo mo wo no e bia wasi dan tu bia wasi dan bia wo ajapade okofa niam ba bi ho ton o jemu fofofofofo ema wo bi ansa na o de asoso akoyi niam no okoyi ba o se na me yae dai adwuma no so na ye didie na o tifie kakra China fo egu krom ha de niam ba ekwan be na China fo no fa so mo de niam ne ba na so ye Ghana ni dia pa kokra bi bra hwe o mbegu adwuma no hwe enkrofo bi wo Ghana ha China fo no mo tia dada ye adwuma yes am mo one day to one factory o mo ntwa tax ni agwevu o mo tax nyina China fo gu krom a oba 5 years o ntwa tax da 5 years na so na change ni company name no asesa di ni no na yes tax no o ntwa internal revenue ni VAT for so na mo ni na modum no mtoto nkrofo shop mu ni ye ka kire wo mo se this year yi se last year tutum mututum se tutum shops mu yes mututum ye ka kire wo mo se this year yi so omo pa omo fo omo pa locks no ene omo niema no emfa krom ye be kire wo mo se ye nso ye wo ho to omo di agura ne ye boso me kure ye be kwa akoda because ye bra na do she boys ni trimu de na dey empanifo wadum na dey ye nim omo ye nim de omo dwene ene de omo ka ene de omo hunu so omo ahwe no omo anya hu bibi titru sa VAT na omo di kum nipa no omo di hayanya wote hwa na obi asesa ne nkuku ne nkaka na obegira wo ho sometime fa over to returns bra bo muso na akoyi ma na o say me check from 10 years ni woni VAT ne say na wo situa no untua ne yeni abebu ka agu so atwam o mesoma me 22 minutes after 7 o'clock na me mind to juma de ne Kwabena Kesse na watene nka no aha ye Sompa 93.1 FM juma de no ye friend no me mind enti me menda bia anwumere no nsiampa mu kosi no nkono na ye depa wakwamu aduana e wo fie ha aduana na wotwe atwa mu no waye adwumason e wo ahwia mamponten wona wo kɔ hɔ me pese wo to bo ase na umaye hunu de akoso ahwia mamponten wo de ba kyekyerewe afijaman senior high school wo ba Methodist primary school kyekyerewe hɔ no ne ade a to bo ase na maye nkyeremu kwan so aduana kara mejoso 93 mejoso na ye be tiefo ne yahwefo omo nyina ajoso ensem okumase ene ne mpotemu kara mekɔ ahwama mponten se de wo ka no okay na mesi mebisa wo se kromase no ye wo mpanimfo bi omudi ye so yes mpanimfo se mpanimfo wa hade a kwabra street light no bebre no ka bubu no na me pese me hunu se nhihye ye bi wo ho se ka bi bu street light a ye na wo no ka no kre bu no edie na wo se ye no wo man mu okay kwabra street light abubu wo kumase ne monte so no amasum wo de fama krokwa no se de okokro no minim adekra eno nkwa ne bubu sa ebusu so ayemfa bi nsi ho na edafom sa kwabra no ma sa aguram ye traffic light asem na meken kumase hase baby amahu se so so fulai ye prempa ni mo na waba ye abrepo junction kwabra baby amafa bia ni ho a eye adwuma na no zo na mi busa se ntina busa se kroma epalimfo bi edi anim so mbebo amakuro ya tumpon ebi se accident bebre wo eye traffic ase no nkebetimi aye hu bibi yebetimi aye hu bibi enu na amasa abre enema nko ye mfa maye ewo kumase sesi ye ka bia na akopempem ebi se so na gina obegina baze se oduru ba bia dum macro junction dum ye mepene mrekura me hu ana kwabna de ye me ya baako aseme maka na mekoso aka ye de susu ane ka ne bumping ye no kwa mu no kwabna nyamia nim ni eti eye se ye boama eye speed na so ate ana se ye de se kwan ana ye koso accident kwabna me free ofin so na eba chichire na me nam kwan so na eba kwabna ubeduru ba bi ka to no boase fura sane na amena dan wanim ni amena san da wachi kwabna ye hwe ne ye chichire oman ni ye enkrante sa na nseme ko enkrante sa ise kwa bi omo ye ne nkran bia no omo de fasoro enti eno no nipa nye se nipa ndi na wo ya na se nipa ndi na ye de anse ye kwa ni wie 2 years na kwa na sei
kwabra emmoa se bia ye pese mo to abamba ye ntina ye be ye gidigidi abato bia ye ne saa so a afi bedu 2 years na kwa no na asai tezi e wo musu na wo de nya abotre ye bekọ kwabra mame nwura mo ye mamponten okay mamponten ye koi ye market no ye Professor Mills and this time okay satana ye ra John Dramani Mahama and ye vice ana na ye vice nti kokoduru ye na ye wura marketing ni mo no ehoniye kwabra honie okay ehoniye marketing ni mo betimi adwane en Facebook live no so na obehwe wani so ade de ye ka bia na ye hu adwuma ye metena ha e me condemn wo bi abra ye nim ni ya ye ka eno nti enna ye nua na wokọ hokọ ye adwuma no ma hyeda ma na kwanya se wo ma ye hunu okọ ye enema ABCD di okọ ye no ho ene ba bia enema konti amane no na oguso a wo body kire wo no wo pese wo hwe wani so ade de ye ka no a bla Facebook live no so na ebehwe hu adanse de nyina ye nkwa wiana kwabra minya kwanya wuram market we no mebusabisa ya eye 10 years ni eye NDC time ana omo share ase 10 years ni ana omo share market na se kwabra mi wuram no aba ye nyina ye de ye nkwan fifi anyina ye twa ye nu abe no pe anyini wo ho a eso ema yete toboase kwabra ensam na mekeka papa sesa no wo se henefa ehwa mamponten market kwabra hwe wo de hwe ho hwe wura ne din pe anyini wo ho a eso ema yete abe anyini ema yenu aburofuo ewo ho obi aye aburofuo ho kwabra abani bini kwabra wo de abani bini ensam na meka ne sa no anya agudie wo na mibisa ya ensam wo mo kan se aban NDC ba be ye no NPP ba ye no wansom ama ye ho hwe wansom ama ye ho hwe eti 10 years ni asenka ye ni nyina akasabre no ka kwabra kasabre no ka bibia dada na kwam eye Francisca ene ye MP ewo ho eye doctor Kokuoten ne ba on na ye MP wo ho maame se wa asem na meke na kwabna uwuram a ho eche afuom se obi aye afuo no oduaduane ne ma kwabna ya rehosem enti market no a ye de ye nkasa ye to kaka kwabna ye nia ye sika ne ye de sa market no Professor Mills time o 10 years muni 10 years emuni kwabna eti omane ne ye na bro ana tiri modern asisie ana wudisem ye do man sika si asisan stores wey ye market be fa ni pampempem na kwabna ye nye na nipa nya ba bi na kumase kranka kaje tia na ho hen ha na kwabna 10 years ni na ba nyina ne pay me se 10 years ni kwabna na we ye de chechire o man mane ye ye de chechire o man na mane ye ubusa wo mo se de ntina aka kwabna omuzu o munim se ye NDC be ye ntidi a aban bia no ho free NDC free so no waba nesa na ado asem na mekan obeso afena mu no Professor Mills so beso John Dramani Mahama beso mu 2 years to aso ana na ado so abeso mu a eda so de te de tie ye enti omunim aban nyina wo hoi kwabna ni nyina kra ma no pe de mehwe wa aban na chini asa manfo kra ye omu yie wo ho kwabna wo wura mu so emunye kra ya je ho nti enframa fam papa eti mpuntuo de it's a free condition awurade nyankopon kwabna amanfo se mpuntuo de abo mu e mamponten anka sabrei anka mo mfaka makajetia ene adum zo mbeto ade e se sa eye constituency we se no anka market we e be fa nipa bebrebe e wo ye constituency ho enti kwamna ye nima de kura eye mamponten omu aye eye market de ente se eye thousands of stores no thousands eye sabre ni nyina no aka eye afidi aka ehono mu a ye ho hwe a enye yie kwabna mi wura mu omo park no enanu ya na yese eye contractor na san becha ase enanu ya na yese contractor no abecha ase MC afato so park bi ya park ni kwabna we susu ombadwi ye na ma ni ba bi ombobolo awo mamponten ho omunni ba bi e bobo
eti me busa na kwabna ma me nkyere wade bi oman we say ne si enya hwehwe animu ne enema hunu a oman ne nkɔnanim ne me fere ene ye beba be kyeme kwabna wo interview obi wɔ nneɛma ɛwɔ ne constituency ye nkɔyie na onka no odwane wo so te sa constituency ni mu a sabi say ye park o ya unua bi ana wo ba bi bɛbɔbɔ ama ya be fana kwa abrokyire bi kasa na kyerɛ de enti ya enkoso na aban ne enti no mɛbɔ a ɛna me de misiro na me de me fere me o fele sasai kwabna me wura ho dan papa park yeze na anu ya na contractor be 3 weeks no sign e de na de bi beje ho ne ya pia to ho kwabna de be si ya de si an me ko na bibia nsi so a kire se omo ya park na abo no de abegu so na we kwabna de kire o man pe de ye hwe ayese so am run about pe de ye hwe abo begu ho ai so am run about so ma bedwi sa ehun se ma no so yi o me be ba ho na nti we no aha kwabna nti ze ya ne de park we ze me ma ne ba bi o mbobɔ ewo mamponten uduru ono ma eye school dantem anu mu bo 4 post kwara wa bo 4 post da enu bi na say o mu bo no ho eye ase o mu hegesi o eye wa watare na wo de agino na o boss ha 4 post na kwabra ye de wo ma no sem ebetu dwa ho na ma minwura mo chechire na menka no makoma mra kwabra me ko chechire eye afija kwabre north afija mine secondary school kwabna bra me kokoduru ye no school no de me kaso monye ne fa na me twatro na se me nya no kwafo o ma ye school ne fe duanua kama na momfa video no nto so eni o ma yi nie man senior high school welcome to chechewure afija sat wo shada etwa me twan no ko ato ho bai se be ya o mahunu se me ko ho leaders of all school no asenso de no leaders of all Afijaman Senior High School. Welcome to Chechewure Afija. Baby ade ni sikura no ehwafu. Nti se wo kɔ efie bim na efie wura no sekaba. Emusa se tenant na otifie hɔ na tade be ne hye no. Ye me kan wat ma se. Sa kwabra. Enti kwabra me kokoduri e ma me wura school nim. Kwabra me ko video bibia se de tie aye hwei. Eti me ba krom. Okay. E pese me interview nkrofo o twen phone na no bi adwane an se ni nyina akoye NPP sem ni nti no on pese oba be kasa na akire bete se na no di sem ne na mafidie so du bi se obi abibia on pese obeka na me busa school phone kra ni bi o mu ka kire me se o mu akra na o se nko mu kɔ na uba beduru eye school hono mu a ɛna se dormitory no nti ye postu nipa no beduru a obeduru hono ma na ade achi kɔ ni 2-3 days na no asansan ne ma na okɔ eti school no entimi nyini school ni ntimi nyini kwabra na me busa mo mse afa ne yi board of directors anam se eno no ebese sande wo eye dormitory ho ebi se school no eya ne nkanko na ehia no omu ye secondary school no bi obo aman na anu ye kwabra ko heni pe obo aman secondary school nim ye chechire de yi ebagya eno ya sabre no eni pe obo aman de nim no kwabra nya anu bi ni eti chechere edian kwa na sikwan a yentim nya dormitory ohene no so anya adade amomu asase yantam eye ombetim de ya ade bi ompese omde abwa school ni kanko ye ombetim de ya ade bi ompese omde ye eti dormitory no edian ene sikwan eti mi bisam omze community center eye wo chechere ana omu ade prauda tete baabi ama mema ne bi da kwabna ukokɔhwa to boase senses de what kind of be me bisai senti se dormitory ni hono de pa na ehfa na school for nkra ni bi da ye ma o mutimi nya adaje kra ti me ba school no mo se community center no o ma cheche baabi mu a o de proud a che mu boys no etimi da baabi sa na kwabna ko head dan no ya tete apansam maintenance Ghana ya boye sa na honom afijaman community center no ye dormitory no ya wo mo so o ma ye de amomu no sa community center no tete apansam di afijaman ye besre empanifo a eka bi ewom MP ene eye DC ene empanifo a wo honom ne se omumwa ye sa kwan no so na omunya dormitory farmer school na school ne mfa ne ntoma pa emfra efse school ne de masini kama ma ye bibia fefefe dormitory be kan ho a eye school no be fa ne ntoma pa e de efra kwabra mi wura mu a o ma ye toilet a abaso yi aya aban ye e de ma communities no na o ma ye bi wo chechire ho systematic fato so mame o ma ye eye toilet ni bi wo ho no mu a ewura afa no no
enne ya me no ka say kwame aye wo aye ye krom kyekere ho ohima dampam efiri kyena kro kwabna se toilet kan na wo yam e kan wa me gidie ma na se de me pesa me ka kwese ni se this house obi fie sa sisubiam kyekere sabre am no ka say efiri kyena ko ohima dampam kro no hima dampam na ho beba he kwabna toilet omo ye de ama community ne he ana aka wuram no aka wuram kwame sare sa wo hwe aka wuram na so kwabra ni man bua ahomete aka wuram enti me kwabra me bisa enti ai aduana kwabra video ya ye hwe wo Facebook live nso yi wo se we ye de chechere toilet public toilet omo ye de abo community no we no kra no ye bagiska o ye bagiska wo baso wo betua kase de be ya de be maintenance na betua enipa omo hwe so ka kwabra me enti neyam no kase ya yi aba ho a ahoho ba ho yi kwabra se nyame anya wadom na kodi makobi ana akoye niema basa na yam so mu a this house re obi fie chechire we ya di tum ya di ye o mai kwabra chechire ha ye nti dada no so tesen dada no tesen kwabra dada na me wo hobi na me koso na hwitim eno na wa chire no na nche kwabra hwitim no wo baabi na no nyame anya wadom akoto so na pram na bia pagya nti aya amafo dwane da hwitim no amafo dwane da ana ba ko so ye fra baabi kubase eno no de titire krom an de dada ni bi no mo yo man so maintain ana mo ye nti honom no na me fan se mpanifo no ko kakra na we se na ye modern one no mo ye de aboa community no kwaba eno mo sesan kwaba busa obi opese obi a interview obi a na obi adwane obi a opese o ti na nu mu nsem so o mo se da be pa no ma be do ho ni ye wi a obi am pese o be kasa because people say go there so me musa say people say dey there because o ye interest am so kwaba sa na ti e wo ho na kwaba ye mfa nkekere o man eti DC me kohu we nyina na ma frɛ na kadi wa kohu na sensem tro ni di wa kohu no ma frɛ na won fa DC honorable kakere chamfo afija kwabre north afija kwabre so kwame asare ensem wo afija kwabre ho pa na kwama Ghana ha no ho afija kwabre ho ensem wo ho pa CCA no ho se wo fa district by district na ka so be di ho nsem a ade ba chi na kwame ye be di nsem no afija kwabre for omomobo papa because they do omomobo say empinye this is so sa into omombe dey adwuma bi wo ho a enye din a we ho ado sen ho ado sen jese ni ma bi wo ho a wode woni hwedin a hu se oman na nkasa no ye di oman na bro ye di wo man nan kasa bro ene ye di enchirima enkwala no mo ba no ye di wo ma bro na sa nkwala na on sala na ye ko free education ene ye ko free omo ye me mo bo papa sa omo so ko free education no omo ye me mo bo se ye nti omo ye me mo bo ni se omo mu wie kura nya adwuma nye na wo ko free education aba wo omo mo wie dada kro mo nya adwuma nye na wo a wo si afei na wo be ko free education aba be wie akọ university aba be ya adwuma na university no kra wa wie no kra no wo be nya adwuma ye sesi e wo hwe nkrofo a wo wie university ba wo hwe sa nkrofo no nipa dodo na epie ba na ya busa ho se di adwuma no mbe because we dey home so okay me ma kwai nti na o sane edi kwabra sere na me ka wa hase no zezi a we ne de em se da menya ho miam kwa makwa akodo aye ido okodo da mi miam do kwabra ai kwa fasika ne pese me nsem papa na miam hu se ma ya adwuma de aboa aye community no kwabra obi a wo tie wu anwumere sane bi a da di kan wo tie wu ne project wo wura chechere a e wo fa he kwabra project ya me kan ho asemi usi wo chechere station baby e lodu ka bakumase no usi wo hono mo a wo so pe baby e ya yie no okay o maye ho kama ndi kotal bom throughout ya nsuo etokra na wo nam ateche bi anim eti uduru baby e ya yie na fo ani kire wanim sei onim tenten so wanim te o dana wo ho saa o pe baby a ahemfie no no ahemfie no hono mo a ewura nda hotu ana we ni wom sa project be ahemfie be ahemfie chechere ahemfie sesia komna aka wuram na eye mawere ho se eye mawere ho ma cheze mi konwu ya no me ho dwiri me
on say medical ka say ye tan say ye to na o matete ye no me e dia ye we na aka wura mu sa no eti kwabna ye tan asem ye ntan nipa me mpese me ka ne ze o be wa so ye tan die wom ne ye ka MC Afatum eye Methodist primary school e wo chechire ho a kwabna he e dan we eye school ani po won konya gum esuoto wo men kokko wom kwabna anya wala sorry da be na so the portrait farm wala sorry wo de ye nka nyame so no kore de ye hwe wo se ye school kwabna me meti ha se no me sinye obi anim guase nti na me wa ha de ye hwe ye school o mani yo yo nti ne wa ha school de say eye Methodist primary eye wo chichire Methodist primary school me si Methodist kwamna nkonya na guma enkraba school enkraba betra se ma teacher chire o ma de kwamna enkukwo sisi o kwabna enkukwo sisi table so to esogu wo mo so kwamna wey omumra Facebook no mra me hade any YouTube o de mo ko Facebook me no still ano kwame asa me head anya clear papa sa de we school dan kwabna me si school dan kwamna na baby crowd e so wori crowd e mo manya pata de na man ye school me na don't get it kwabna mama nkyere mo nkyere wo ebra bi du yo ho Methodist school no na ewo Nzongo chichire Nzongo ho na omuni JHS eti nyame ye oma dom no be ye JHS ne bi wo kumaskwa ne so e de ma eye school no sa JHS na omo ye ma omo na anyway say no kwabra mpa cho hwe ni ye pa enne wo sesi ana atete no eti we say no anti na we ni ye junior na we ni ye JHS eti eye JHS no no mo be si emuna ma wo mu na we man koda eti omo si emuna mo no yi primary na free eye Nzongo ho edo ma be ka wo ho na nkra ne ba mu no na entity say ana atete ama akoduru ba bia kwabna adure na we say se wo wodam aboa bi firi wuram bam je emponchen ene nkokɔ nyina na omuno na te danim we ye de kyekere wo mama ne yeye kwabna we ye de kyekere wo mama ne yeye afija kwabre north he Kumasi 36 miles kwabra he de wo mo kyerɛkyerɛ Francisca wotene David we kura de eye Chorus Admako Mensa MP DC onu ase na meken kwabna he wodi mesi wei se onu no onu ase na meken mesi meta ase menta nipa edi on de otaba Kumasi ne mpota mu pa otaba yi pa we yi me no kasa nei efri dwada kro na kwasi ada ne dwada no chechire ede obeba chechire hima dampem eye nya agudie ene me firi ho bande ahoho ne ba wanwan eti tina ana agro ne hya ase o kwabna disi ye busa no yento ne nkra yenti na ye de fa fidikase ye so de ama no no yento ne nkra ni disi de ama frena adoma ko nti wo hu se nkora ko school a kwabna wa hu ni nyina omo mo to aba ma wo mu no wo mu ma ne ko school hai enti kwabna we ye de eye wo man ye we wo man chichiri ye nie kwabna mamza fa we mfam ho me so na yenti anyum emra why yenti anyum na bi kwabna meba we 43 minutes after 7 o'clock me mind to de tedin yenti anyum kakra we emra ye baba sisia Ghana no
half my hammy me ma will be a sika but ebi kura no anyame de ma be duru ha say kura no ebi na yem kura nse de ma wo bi a wo fam ho say so wo yire ne ho a obetimi ha be duru ba bi a medu na simple obetimi asame ho sa pepepe enti ye ko anase ye Kwame na ene boss no poma me aduana ati Kwabena ansa na meje mama Kwame no emema no chechire mmabu no omo nyina boa wo ho ano se omo DC no omo ni ba bi a omo bobo ba bi omo bobo no nye school dan nye enti omo nye enti omo ba bi omo bobo nso a enye we ya na omo aye omo so omo ye park ni bi eye mema no communal labor be ye park omo abeye ema ahemfo no ma omo asase okay na chechire krom ho na inhyan kanyame se emema no church letters e de komema mpanifo a ene atitiriw munum se bia mo bia matima be bo mo kakra e bodwa ema sese no o ma ye duru ba bia o ma pem ba bi o ma ye duru na hode na sa mpanifo no support wo mu bi ya edin no bebre wo ho asore wo ho abusua no bebre eyi bi de bo amabu no so mfanye park na o ko ho no ma mpanifo si ba bi edi board no se de be ya amabu no eni be ka kuro nim enti sese o ma hoden asa eti mi kokohwe eno enam se me ma na ye no mo seresere yenti no man video se ba be tudwa yes sesi ya no mu hia moa be ma park no aye park enye se mo benye no modern one bi mo omu ase omu ye ne de omu anwoden ebetimi a amo yo mo seresere ska free mpanifo e ma MP ne mpanifo bi kotuatua bi onabo so bani mu nyina akoma omu bi nanso no sesi ba bi aduro no aka bi eye wo so omu nya e de soso se de be ya park ne be fa ne ntoma pa efra na Kwanta Kesse hene omu nyina ba beboa bi kwadjon kansan lewe atitiru ne ntina ebi wo mu nsem ba beboa bi ba sesi ye no park ni nyanye se de wo mo pe no enti wo se atitiru bi ana wo mu ebi wo mu nsem ti se Kwame asara na mekan se wo mu sa no na wo mu sign check se ye nyemfa nkoboa watena chechewere ache yie pa won kasa ye mu akere se ho ne ye wo Kwabena sa pepepe aside videos ne nema wo de aba empuntu ankasa wo chechewere te sen Kwabena empuntuo aboye se de Jonso agba akoko chechewere kuro no de wuwura mu a eye kota no wo mantemu bi eye no de nkan heda ha eye community no beta de pa ebe ma kuro na page no Kwabena bi ni ho ade ana kuro no ya timi ma kuro no ani gie ba wa na se obi hu ne se bibi koso chechewere ye abrantie bi etu ede ema no ho otu e kana sei etu hu ache eya ofato no ho so a Christmas bi ana se Easter bi ano no ye tournament bi Kwabena die bebia wo bia no beba ne frɛ na polo sabre frɛ na prempe bebia wo bia beba nti na ni gie ewo eye chechewere pa ya je park na ze ne aseye nti wo mo pese omunya fro wa je ho kama uwura ma no ya jo kakra se de be ya obetimi akomporto ho nti Kwabena apart from eno no ade bia ni wo chechewere a ema ni je bia adwuma be pa na kromo fo ye Kwabena adwuma de wo kan ze sei ne ne ye wie no adwuma ana eye kuadwuma ya na emema ne empapafo no eye no ho na enei no enam se nimdie na ba ne nti no ebia besuesu adwuma ma nkra ne bi esua adwuma ho na Kwabena de ba ko ameka eye me ya na mde betumi nua no mo ho fo se emema no dodo na mpeso me bibi nti saa eye ade ya emema edi efefa wo mu hwenu mu ne ade na ekoso wo honom nti ye besere se aman panifo anase DC ne panifo ho mpuntu dwuma biara ye de kɔ honom be ma na dwuma bi o benya bia ye bia no ene man benya bia ye bia no Kwabena police station wo ho na me no asem bia Kwabena sa ha me pa wo sa meka enya chechewere nko a ye besra IGP ene Ashanti Regional Police Command se sie ya me check sama ye no kire se police fo no eba be di ba bi cha omu be ye manifo omu ne mema na ne bobo omu ne ye maya na awowo eti kromoma na se ye ka oma be firi ho do be mani eti se me ti o se sie me ne Kwame Asala ne firi kromo Kwame Asala ye made e me ya pa ye wo se aban tie na o kan bi ma me no aban ni Kwame Asala onim me eti o meche no
Kwabena sa onzo ande odi aye mene ha me pa enti Kwabena ye betre IGP we fidi kese yeso na meti ameka sei regional police command semba bia police ni wo bia no odi 2 years en transfer no tesa akoye mani akoye afu chesa ade boni bia ekoso na akobɔ na mane a enipa na fa no no be ma ne tipo say ye mane nko onwane ba se we ba se Kwame Redu aba na se ya transfer no ama Kwabena wa ba ne ya transfer na Kwame eba 2 years no be di transfer no say me wo honom no be cheme a onim me bibia me pa to what ma say enti say sie de me ka say sie no omunye na omo emoa yo sa kwan no so na Kwabena empasaso Kwabena empasaso say sie no empasaso say de emabunani asi abre no say de emabunani asi abre no MC afato so empasaso ekwan no enyanyanya mrade na boko jan ya chese adagye nim omo sisi no MP ho no omra no ma meboa omo ka Kwabena hwe show aha ye Honorable Johnson Kwakuodu Kwabena hwe aha na yenu abe man na the last week obaha no ayo yenu abe man referee dey kakrampo a on the baha Elvis yeah Osemen Sandapa Kwabena hwe wo de hwe se emrante ne maba na etweka no ye ntra hwe se betimi ate de omo kan kakrampo a the best about you better man this is come na be dia so you fit say be tie na bi almost so who some my so tie so is am tie na we idea ni the be man and this is abedia so ama yasem abusuan sa wote se ye no wo de tewaso din me be kyeremu ya kyerɛ bi a wo nhwɛ Facebook live no so a ɛma de da fam ye maamenom ye papanom ɛna ɔmo ade ahoma so ka ase sɛde bi a wonim sɛ bi a ka timate kyɛm ye de tractor atwe no ɔmo ana atwe nti wo de tewaso din na fa wadwen edidi ɛkɔ na chi wo behu de ɛkɔ Adrian, I was say why he Mpasaso Honorable Elvis baby opese Johnson Kwakuodu ai ehwo ne constituency na Kwabena Asante Mem akwamfon ha akwambone ne akwamfon ewo eye Asante Mem enti Kwabena wadaroma Mpasaso ma ye nua be ma Kwame Redu ene ye sheda ma ne ba fie ha se o me boye nkomo because last week what this story na chia be kan ne dear pa na ekoso Honorable Johnson Kwakuodu na no ada o mahia odubo ache ne di nkomo ofie ha na ase minim de na opesa wo kire o mahia ni busa na asem minim de na opesa wo kire Kwame Asare Kwame Redu na ho te say
if you boko Kwame sa story we wuna wadi akira obetimi a join yen e wo Facebook live no so Sompa 93.1 FM YouTube live no so e adwuma Sompa TV oh YouTube Kwame redu e de ne ye hwe no TV no so Kwame said ya wadi atubia kane no na no kuada no na minya nkra se de ekoso wo afane Southwest one okay nti me madwe se betu adamu akọ na edika na minia ba akọ no owo other station okay efrem se mimra ne nkamum inkodi se eduma no kwabla ne koduru ho no ukoduru pesa so na matu a ekwan yegu kakra ana se menkan si yegu edi free yours wa na yours a di kotun domi abla okay if you free domi abla ho so a if free domi abla so de ko pesa so number 1 no kwabla eye ede dia menkan se yara okay the free number 2 ede kwa kotun baby e free baby ango yes ango ha di de ba ya na ango adembara ne potem ho kwabla ho no di ade ba ko kwabla eye me yi pa wo sa admedi ewuro nya eye sa ango no Florida be pose kakra yes e kuro be pose pese tia pesa so ho number 2 no a e free pesa so ha de kopma ango ho no kwabla ni na yi futukwan ni atete se dia e twabu ho ni so ho be se dia ye hwe ni sisi e we no mo no hwe insu ye de ho yi kwabla ye kritia ho krono ne go no krono gusu ho okay krono ne gu ho no ha ene sane ba so obi betumi akokrom ho no ma ti se otwa sa isu no na we ho sam no se krono oman na nkasa de wo mo nsa ene atwitwa nnua ene aye de aye bridge de ato ma hu se omo achi no ukọ krono mo no na se nsu no down ye fa na ango no kwabla eno a ma hu se ma ye ensamso bi ye nnua de e wo mo achi ba bi ye hwe omo achi ya oman no a ene de wo mo nsa aye sa nnua ensamso de ama omo aho there's a communal labor na omo de aye kwabla aye nsu to be no ukodu ho no nsu no bunkama fa asase nyina so na se bridge no so enti we bridge no kura free nchen a baby a woko nyina aye nsu na wonamu nsu na gira fa kwan mu nyina wo de bridge no kura to nchen a bridge no hu nsu na gira fa kwan mu nyina enti wonam nsuom ansa na wotumi akọ na abra fisam se wo mo kire se nsu no eto ya na atwe kakra kura no eno no tebu nkan fam so ana ebu nkan fam so akọ na enya ade ankula ko school no mbetwa kwansi bebe mi ansa na motumi aba ade amla high school okay enti se nsuo to a omo ntumi nkura ni ntumi ntwa na we mo se kwabra de na mi su mu ni se koba se nsuo to na ba tan ni fie e na omo akampo omo ma na akola bi bedu nsuo na chi ana nsuo nto wo bla owo school le so bedu nsuo na chi no so chinchira o so o cross no wa ba fie a asama ba en ba so we bridge na ye hwe wo ho mo chi ha we e fam ho no omo chi bridge no if nsuo ne da ho no wo hwe a nsuo no e na adi kwan ni nyina afa kwabla mfiri ho mu so a na wa ba ade amra ho no se de na edua na ba eka school ho asem no the same thing enso ho okay DHS 1 up to 3 ade amra GSS 1 and 3 1 up to 3 kwabla mu cheze ebra school ni ba ho no enkola ni ntina school dan pepe biam da omuntina dan pepe biam if so munya GSS 1 up to 3 no omuntina classroom pepe biada ada entabo ana yadia apata no mudi kan boye na nkware trans ne mframa ne hoho ntino omde entabo bi ajeje ho kakra kwamna se wo hwe nsuo ta nkwara ne ti wosi ya nsuo no eho ni sane nti nsuo so nam nkwara ase se nkwara no te classroom ho a nsuo nam nkwara ase etwifa mo na ase eho mo na ase nti se dia akoba ne se eho no ya asanim nti assembly woman ho no dia oni PTA chairman any teacher for ina ne headmaster of school ina kan bu mo dia o man se sisi dia abani se dia he na ye hwe kwabna we ni classroom na enam so o mo ntina classroom papa bia eso da we no eye eden aye si dia ma school no okay DHS no we na nke so o mo we na ko mo wia na ko makomu kwabna ka wiem na se ko ma o ma free den susu ani twifa o mo na ase na se ko ma ba ha etigo ya sanka nya ne bone anya ne bone kwabla ka wiem
Go ahead in where see drum na be be no drum dey na nie na aka wiri mu a yentumi nya ho hwe bi aka chance nko a aka chance ese edugu so no ahye mpoma no ne ade no ma wi na ke mo wi ko na aka wiri mu hwe nwie igina ho enam so assembly woman no nti aha ye he aha ne ade mra baby GHS no 1 and 3 no wona omuti apatase a issue ni tufa obuso enti we ni yesi o ma ba mfie mi nsani senka aka chance nko edigu so ama o na bi ko motumi ade akom aka wiri mu mfie mi nsa ko nan ni enti se ade obusa ma mo se de enti na aka ho amanyo se bi ya debi o je so mo se MP ane DC a won potemo no je se omo hu de omo ye MP ni de se Johnson kwa kwadu ono a kabla ma ko no so akwa ko do omo mo so mo omo na kan kura ne de na mo Johnson kwa kwadu omo tirim kura kakra de ayi si won na ka birem krom ma ne se omo na kura no ho biem e ko ma do abre omo abre omo na no ho biem eno ma se mo so ode ana kobla na ya because de bia e kodo na afu na se na be ba de a enti na se omo jama na ye sompa de ho aye esi won kobla na ufi ho na we ni ye hwe nti kwa me we no ye de he we ni e classroom form 1 and up to 3 we ye junior high school eno no kobla ni on se me se da ko try yes what my video pa se ye hwe classroom nti eni we one classroom no oko ekira eno so baba eye 1 2 3 KHS we ni ade membra e ho de no 1 2 3 classroom omo kom school no we na e sane so na institute akopɛ hwɛ ho no institute a etwifam de aye ne se e so omo pon omo kofi is institute mu na e so omo pon no watch this kɔla watch ne se me shede dem twa ina se de be ya obi abehu se e ho no nti na mo watch bo baby watch bo no kwa me asare wo hwɛ de wo kɔ hɔ na abɔ 110 me hwɛ pa pa wo kɔ hɔ na abɔ 110 awia 110 na wo kɔduru school mu hɔ na nkura na pɔ adanso ne nsie mu na fonso bi eni hɔ nti we ye board ana se den blackboard no so na min ko pe obi vie na kwata na ndai ho de me ju ade mi ho amenti ase o mu nye ba bia ani si esi bia mo ho do mo a yem fan nti one class junior high school ni one class kobla one class ni gura de nyanko kwa me asare asem o kamera na do de what disappoint Ghana because get fine for what's a get fine there akwaji low ana wadwe ma so ana unwi sai sikana ne de sisi school dan no omo de akwaji low indinka we no senka get fine for sikana ngede enso ye de akwaji low nti assembly na wo ho no mahu woni teachers ni bi na nam school ho mi ya na nyina ye tie so na share course bru no any assembly woman what is saying woman there assembly woman is or the dino mi ru afika ka bat tented na so the dino so ha oni na antikuru mu a etwa ho hia che nti wo se say ukokuru mu ma ade ba ko ni se oboisi teachers bomura ma omo ho kwabla andi ke wie teachers in between meeting na ade ba ko ma ma on teacher for them power no say that work nya du e hono enti wo positive teacher ni bia oso wonko and that's why when you just about bia ya be internet teacher ni na se woko na se wono anya ade abeba take it as is ba ko teacher for no amukro mo tinu yase teacher for tinu yase mo tinu yase kwabla yedu wa ni yase no mo hono e on office o muti hono mo ti na student ni ko nye classroom transfer na teacher be na teacher ni nyi bawi nkura no so do so kakra o kwabla the classroom ni se di Sompa FM obi ekura mpese ba ko school se nyam pote woni ni nkura se eni kuru mu no a obi mpese oba ho na kwabla ekwan so mo enamu e ko school ni so emu wa na se we kura na aside say o te classroom ho kura na form no nko yie no se nsuo no to a ede mframa be wura classroom a wo books ni wa de nyina no before ani so no nti we no nya de bi a wose yeso so kura wo do na abo 110 kwabla na wo sa ko kuru ba ko de a chiase a ni nyina wo mpote wa yes a chiase ade memba anwo ne awira hu sam ze obosi di push sikuru hu nyina e de wa ise guso 3 good years light ni power my e me kuru hofo e wi ado no mu twa
Koba yes sa nkrofo ina nkurasi deep na do mo baaye mbe gina kwa ho etwifa kwa no se demonstration mbe ye e de akira ban na mani omu ho nyina ye tie Sompa ho nyina light ni ho akwan ye oba mpasa so na matu ho dia light ndi bi ho e free ho kwa no obia titumu anu ni ade a na he omo a enam so mo se omo ye demonstration MP ho ni DC ho emo omo Honorable Johnson Kwakwodu omo over 24 years as member of parliament. The what dear? Honorable Johnson Kwakwodu. Omu nyina yo madwen say afi we dear. Ombesi Atoma Elvis. Se mpenifuo ama Elvis no kra de say tini ate se wonam kwa so ba. Nti so ombegina tum de ne ye omo asem. Ni mum sisi ne de omo ba ban ti so say de enkoyie omo kwan network and then large power and the school dan. Omo do hol ma rewu. Ti say ye tena moto so free. And chance no kra nye papa. Somebody okada ne koy. Okada. Because okada no be. You be do years of okada. Because car into me go. Obra car into me go. Hwa ateche pa ewo e kwan so. No dwara no pa no abetena ha se wo ba school. Obra ye firi wo be du grom no. Ye hu ina ateche. Ye hu ina ateche. Be na wase Kwame radio ye da se pa wa bodwuma. Honorable Johnson Kwakwodu. Me so nwumere ma wadwo. Ensem a wo manfo kan wate de anase bia wonte. Because na watch mu o ma hin odubo ache ne wudi nkomo wa fidie so na me wo ha na me wo studio ha. Me nsem a na wo kan me no to me na nsisi so ma me papa. Every say ya head aba ho. Akonya me adom ene ne mpotam ho nyina. Sa wonte ya me ka kire wo say ahemfofo no so mato aba ma wanuo mo ho. Johnson Kwakwodu na ho aso na me kan. For the Southwest. nyina ye tie Sompa Omo so mato aba ma anuo mo ho papa. Oma wo mo wipe say ya na wutwam. Oma wo mo wipe say ya na wutwam. Ade bia o betimi de o mo san kire so say ade we ebo wo mo no obi a wo pe MP Honorable Elvis na de aba ho. So woni mu America kire wo. Ya ba ho. Be bosome ne kakere ni ya ba ho. Man sabo mo de to ya ni mu Honorable Johnson Kwakwodu ahafo no Southwest. Ade membera mpasa so nyame adom ene ne mpotam ho nyina omo so nye hu na ba tuotia so woni mu a Kwame mo mpre mu mu na de aka no Kamera ye mfama afrefo na kamera menia Pachona se wa fa pankro no atimatim e ko ma se ho no le fa oh kamera Pachoya ko fa ho Sompa FM me amedo be ko ho mate why mate se o ka na ye de ka be you use say no haya kwa na bide oh dabi okay me busa oh dabi o ka na 4x4 na say 4x4 sika me wo oh any o be ka kwa me sre me na say me se pankro no atimatim e ko ma ase no firi ho akọ ma ase ram hey kamera mama mfa no nche fridge mu mfa she fridge na ma cameraman for na adwuma omo nko ho okay na kamera e ho de nye e ho no de manho ma e ho ye manho na usane atimatim free ne kakra bi di koma ase ho ne de a so you su ka to no e wo from kakra de a ene from ho to ma ase no e bi abedi one hour oh kwaso e ho ambi be na ho frankly speaking e ho ye he ayi pankro no atimatim to ma ase no ambi be na ho bo am ho de no wo de kwamra ye nyai next week ye be kwa ye ho adwuma adupoku Christian ai ye be adupoku Christian ai APC why de papa say the whole kwan was ye yi ne de kwamra eye papa na na MPs no mo Ghana asa de o madwuma wo kwamra me ba be cho secret no say because me asa constituency bia obeko bia no hwe ye free aduana de yakọ Kwabre East Francisca Woten mama sewa ene DC kakari achamfo enye Kwame Wuredu de yabesena kọ manka so ne mpotamu Johnson Kwakwodu oni DC ko
Honorable Christian Adupoku APC and also Sunday away. Hey, I say you can't say break 80 no there. Kwamra mpache wo. Argentina president odi 2 terms a ontimi ni biem na MP for ne de sa me yina enka wo mo. Problem na me say ho na e firi ba. Because M say ho na problem ne wo. Because say MP or kwanya say wo be di so many years. And yes sir ontimi ni yes odi 2 terms no. The fact is on say Ghana ha no. Say two abama wo se sia say wo ye omampani a sade eti ba say wan free mu anase bibia anto bia wa pomuden kwa so na say wunya twa afe no a na mfa ne say bia wunya 4 years ni wie a eya na omu use strategy bi hwani ye omu use strategy bi as president no strategy we use ne say wo ho anu aba e bia wo Kwame Asare na wo ye president of the Republic of Ghana menu anu Ghana for say no ma two foundation na wie kwa mo na wo ye dan ho adwuma ma two foundation na wie wo two foundation ni wie a kakra kakra yesa wo fele wo concrete dan na si so wo concrete answer mi gu concrete ni adenti mo wa me na mi gu concrete ni wie na mi pega dan ni si so Ghana fo ni bi yesu ni ye ban ye tinsam no ase ni akoto de ma mo boko 2020 sa wo hwe de akoso sesi ano a obia betena so a utwa 4 years no be twa 8 years utwa 4 years no be twa 8 years utwa 4 years no be twa 8 years bedi Kwame kanse no nyina bom na e ma frefo Kwame me dia me pesa me kire ne say omo a motatena so che edi MP no kwa akire no omo bo behwe dodo na e na omo mpesa no so no e yes ane ma wi because omo ni MP ni nche no so oba no anya ade ayasesa no yesesa na senka ade no eto atwa because ebia ya sesa na nipa foforo aba because president odi 2 times a Kwame na sa na MPs ni kura yewu MPs no okọ constituency ho no mo a hwe Miami Chrome MP sei Miami Chrome MP ona bo Collins Dauda ukure na enye pato na me koka yes sesa Collins Dauda sanki ya ye constitution on ebi na ya na ma amanfo ni brain na ado so no kwan ya da ahafo efiri ne mankra so konkontri so womua kwa kwasi ase ho wewura mu akosi sunkwa twabidi konkro ma yagu kwakunwuma kotosu womua badade so aba mehame womua ba wo sei kro mehame nkwanta ebesi a kire nsu ahwidie mu enyanyanyanyan akwan whatever Collins that 24 good years near whatever Collins Dauda Sutufi South MP 24 good years near na woka obi beka se bia wote baabi na woka nsem on asem no edika efi se wote baabi na hwede ekoso se wotu kwan ko baabi na wo hwede MPB eye wo constituency bi na ebia MP ne kwa bia wo baaye no wonya ba bia 8 years na se the first time ni na wo hwe MPB a watena so for so many good years 24 years and above still nyame ya domo afi general election any ade nyina no obesan ba na asutufi south for me ha me na importamu asutufi south na masa to aba no demo na bo Alhaji Collins Dauda na o kasa sia no a na akoye bibi ho sa wo free for go so na o come ha me a Kwame se ekwan na da so a less than what kura 10 minutes o se wudu na ekwan na tutu to the sense woko wani mu straight a obehia ka enti sa wo no branch ko ni fa so kakra obi so ba no no so che eye zigzag say ya we kwa ha azonto say ya efri go so come ha me ene da de so ba nye kwan e wa so ka 10 cedis taxi 10 cedis say kwamna eye so serious to the sense NDC MPs and momode NPP MPs and momode yes and tro chantro kesia sa te mono na momo ye mo ho anase Ghana na mo ye no se sai nanka obi ye no dia sanka momo amedi o kwamna say ade ni nyina because uti no ho won tiase kwa ade ni nyina ne to fa bone say nti na 2016 Ghana for to abama na nakufu adubum MPs de nipa so ye ma wo bebre hwe bebre fi se constitution na da ho na akikire ye na niam bi wo ho a yintimi money po no na ye serewo
bibi maye ye hu bibi maye tina de bia na me kana na kufu ado asem bebiri no eye sa de ntira o because me se Ghana for ya nto aba ma na kufu ado so o me free education I cannot go on kama hama start kien to ma no but Ghana e kwanya ne fa so ye niema o man no constitution no asay emwayen because kwamna de free na ikoi si anhwe ye ne nya president bia ni niema ye entoto so a kwamna anhwe obi di Ghana wu obi kan nyina gudam because constitution no de emma president ne power toto ni nti office MPs no senka odi 8 years wie ene wontimi ni biemu a kwamna kanya ni se dia na mo ye no kema delegates for no power ama mo nkoyi so na bu badu to wo hoi ono so odi se 20 years as 24 I'm say 24 na ote so na wo bani to wusu bi ha no ote so ono so wonye hwe iti kana na wo ba ye ne constitution wadawroma ka wo ye hu bibia ena ase MPs no me ka kire mo me di 8 years ameko udi 8 years a wontimi stand biem kan ye ma bi besesa hwe ye woni ma ne ma bi wo ho a wode toto ho ema wo man na dati nko Ghana ye bebo odi o kwame nkruma wu ko dadadada so ye boni din se sie ye president odi ni die wia e wa me jem so ye boni din die ntira the president adie na wodi jaye aso man obedi ye so 8 years adie na wodi jaye hwe kwamra saben wo twa to ho ya wodi jaye be fa so ma ya analysis bi hospitals na we ba o se na mesi na na do so o si agenda 111 to me ehunya adentia dentia ehunya ne say on say asem bi ho a wo ka ne ka den but wa chirem na so wan ka na hankrofo dentia hospitals no you will be wo krom ha aka wuram ukohwe ebi dada bi kura na wo ho ukohwe compound o mu wanke bitimi di facilities no aka ho mo ama wo mo nka agina ne na so hospitals nyese bi ni ho dodo na so yi wo hia na ma nkrofo nti ene bi wo so ba bi a hospital no sikura no wo wuram ne kuro ni wo baabi nti sa adwuma no na ese nkomo ye enye ye besi agenda 111 ne ho anwan no hu hia ase ye nkrofo na omudi ye so na ase don plan abro aso mo plan abro sa na hu because ade we a simple calculation hospitals ni wa kase wo kroma afal military hospital no mo sesi wono kwana enye hospital ketwa wo omo bia na dabi nti o kaso wo ye agenda 111 na wo sa kwa kusi fufura sebi previous na de wo mo ne de he because I be si ho kakraka kosa wi akohwe na abanfo na no na manfo agent ei the Ghana force an yete am be before nti say na mo be ye na mo pre mo ho za no so mo pre mo ho o mo pre mo ho hwe na no mo kwa ase no ofu yi o tie nkrofo a o mo ko grounds pa ye wura de okwesi no de nti o mo to abama ne say onum say the common fan the common fama no yeso no a de ne sika senka school da ya ye ken kwakoye o kwakoye dadadadadada kono a de ne sika senchansi na yeso otokobo so a kwatono de akobo so the common fund is from common farmer no what you say because of two mindra ohun se wanyere ne ho bi betu no ba yen yeso de ene ya MPP fo to we ye de akura ya MPP fo o de ya ponchi kura gina de NPP flag bonu ko be mo mani be ko school wo wura mu saa mo kwam boni na mo be fa so ukọ ba bia ene me de we ye dia NDC ya ena me ye mo nkwai mo nsa so saa na mo nko na abrabo na ye bo no ebi ni animu bi ni ye kire wo nti na be hu papafo bi na waye mobo no ne nam no esanse ne bra na nko wo bo papa bi ababi nchise ya boni ebe gu na adwuma na amana ye mobo waye mobo sransa enti se ya nwere Ghana no ho ne ya nwere nchirima wo ye dan wo benyini ana once na wo nyini no so nyini no afra asase so enti nhise ya wo ye ne ye oto na munyai se ye de ye ho to politicians no so dodo se media wo ye dia na MPP dia na media me ya NDC ni na wa na hwan na ye nanom na ye wo ye tum ene ye ne wo ba wie school na oto nkyai
na wo sa ama na sika wo fa nto aduane ni ene ye de nti se papa na ba na wonya ade na ye nhwe nanim ka nche se nana enye we na promise ye enye we na promise Ghana fo tom enye we ya dia wo kan so obaye nye nie na nana sisem na nyonko obusuafo ne di Ghana so ye yie enye nko na obusuafo ni nyansa are na se o man se atama na nakufo ado ne MPP fo no momfa sabi ye onkrofo bi wa MPP mu a enne ohu wo mo na hu ka so mo di demu a tama ni ye nto aba 2016 ye hu wo mo ye nto aba 2016 ye hu wo mo na nabi no mo ne nam ho no tama ye nto aba 2016 no ye ni hu no ye hu mpabo a na hye no enne wo yonko ne na nabi obi sore o se wa amobra ye nyina ye sika no mo asesa no mu di no mo do mo ntra ho enne wo hu ne kon ohun ne kon anje ne kwa ye ha omo ntra ho na so omo tra ho na wo de wo ye dia me de ya MPP ni na sebi mpreduasa obi an sese nko di wo so na obi di wo so o di wo so so a delegate bi akọ jisi wasaka kan kwasiasem sebi asa de a kyerɛw na ya nhwe ni ye na se ye be ye ni se ya kwa mon ka hu se Ghana no ye ton dia mankrofobia omun deserve ni ye ton wo man dia ma wo mo ye me yakura wo Ghana ne se ankrofo mo bi adwuma omun nsem wo bi enkom betumi di Ghana so okoka politicians na sem a na sa totofefo anu ma betra social media no mu di na tem na nsen Sam Dona papa wa bone bra koka asem ma sa somo boys na mugu social media ho no langas fo no mugu no mu ni adwuma ye omunya data to a no mu twa omu didi nkrofo atem no kodidi papa wo yatem onfare no onfare no mame nin ko bi kakramra mame nko asen no of mra sisi na me hwe yenua bema Eric Anan wono na eboya mane e wo asen no of ene ne mpotamu yen ko hwe se ye to aba ne wiye no asen no of etesai Eric awade asum dwen kan Eric Anan ma adwo Eric Anan ye hwe se Eric wotimen kan Eric Anan ma adwo oh ye hwe se ye benya Eric Anan e wo hama no so Eric mba wotimen kan hello abese se dem to nka komna na promote say Eric na me adaro ma ahodon ho Bararo ma efiri se ye share asen north enkomo na se ebeka sabre wona wo si anam wo ho wona wagina mu a my report bia beka sabre ye to aba ne wie ye no emfidie no wo ho akwan no wo mugu so omo free site na MPP ni NDC mpanifo no moda so okrom ho omo da guest house ho omo gu so che mu no omo gu so che bayire no omo gu so che ntoma no 200 cities omo gu so che ana asesen Kwame boy enkomarek asomo komna na ezomta obu say de o mestre essence so okwa na sebio nka ye MPP penyi ana ye ndisi penyi anka bato ya ko ne wi de sika de sebio nka o che de aye de ntini sika che ne de bisi ade komna so obu say ya penyi na akwa ho nse da nkotu do bia wo asen no to no mesanse so he NDC ni ama ne ku na omo akasa na mi bi on ko fina o di nkunu o buy lessons ni mu no ade ten ya na mpin fo do na omo no mu no omo eku omo kokko pie mu wankan puntini mantem ni nyina ne te yewura James da tiko ni ta kokko pie mu biu o aben omen ade a na tana ekesi a ebi asem no Supreme Court no he ekoko pie mu ni nyina ne nsensem a ene intanse de abono ekyemu a okura enkrata mienu a baako ekyere se oya Canada ni baba mamba pa asanso na oman Ghana inso so sanso krankrata ekyere se oya oman enso pa entino ade a after Benada election na mpemfo mu omo NDC amanyo kondodo na ekwa NP. You have just 1 minute remaining. Wasanse about one and Casablanca no tia ebe mu be no tia ebo epe mu no nete MPP for na do na na o ti be bia na wo here yeah sure be say get back to Yenu America na ibim na ya hwese Kwame wararoma na wo tren wonam nti de na me ka kosi ni se Ghana fo se yansese ya bato ene kwanya ye fa so to abana
politicians ni be di enya saa because show me my job politics da ɛna menim ɛnneɛma ye hyehyɛ no politics ni hwɛ ensɛm a politicians ni ba abɔntene bɛka kyerɛ yɛn dodoɔ no anyɛ nokorɛ ma me nkyerɛ wo deɛ nti ɛnyɛ nokorɛ ebia na wonim okay ye committee a ye kɔhyia ye kɔka asɛm wei yes mo plan ye plan ye kɔka ne sɛ opposition for no bɛka sɛ ya sɛ yɛwɔ power ye bɛka ne sɛ yes mo draw saa bu ye draw saa agenda ne nyinaa wɔ meeting na ase ɛno no ɛnyɛ members ni nyinaa na ɛkɔ bi ne abɛto ne yɛde atom na mo de ama communicators no yɛde ama mo mfa nkɔ wei na this week mo de kɔ nti nsɛm ne bebree wɔ hɔ a ɛnyɛ no korɛ mo bɛka kyerɛ yɛn na mo ha mo ne mo ha wɔ ni aka ya ka kyerɛ mo sɛ sɛ na teɛ nti me wura mu a me hu sɛ saa na ɛkɔ so no na me twe me ho because wo di agora agoro bediu ɛna nkurɔfoɔ bi nso wɔ parties ni mu a sɛ asɛ politician na kɔyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ade nti na ɛsɛ na ɛyɛ business ankasa ade nti na yɛsɛ yɛsa sɛ nyɛ business anka obi ntɔ na japade nyina ɛna mebusa sɛ ɛdeɛ nti na yɛsɛ yɛsa nti no na kyerɛ wo sɛ obi ani hɔ a wɔba sɛ wɔba bɛsom nti wo nsuo na wotɔn no ɛni sɛ adwuma a yɛbie sɛ wosɔre anɔpa ɛkɔ market ɛyɛ politician ɔne yɛyɛ n'adwuma ɔman bɛɛ ne yɛkyekyere ne saa ɔman no bɛyɛ yie sɛ yɛkyekyere ɔman saa ne yɛfa ne sɛ politics ɛyɛ adwuma a obi yɛ a kwamna ɔman ne nkɔ yie na nkadeɛ bɛmu wɔ wohwɛ sɛ sɛ bi a appointment bi ba mampani bɔ obi din ne kurom hene ɔhema ne classmate dadafoɔ nyinaa ɛne mpanimfoɔ nyinaa ɔmutumi kɔ ho naase asɔre nyinaa adeɛ no nso yɛ sɛ Kwame Wuredu no a yɛabɔ ne din sɛ ɔmɛyɛ DC anaasɛ MP wɔ ha no Kwame na nka ɛbɛsom yɛn obi a wo bɛsom yɛn no na ade no asesa na yɛ mmom yɛ bɛsom wo nka wo no esu kora na nka wo de bɛsu nso yɛbɔ wo din a wo ba no obɛsere ɔbɛyɛ yɛ sɛ tam kɔmɛ sɛ asɛm no nyinaa no wɔn sɛ wokaa na de abɛwie deɛ wɔba bɛdi president a wobɛnya yɛ ho adwene mpa obɛtumi de ne nasi fam obɛtumi de ne nasi fam akasa adeɛ wei deɛ no akasa saa adeɛ wei deɛ ana yɛkunya na wotena so na biribi afa wana kɔmɛ ɛnyɛ nokorɛ da deɛ nti ɛnyɛ nokorɛ ne sɛ wote hɔ yi a wote hɔ yi wowɔ classmate bi anaa ne ne di agorɔ wonim sa kɔɔ wei sei na ne suban teɛ menim ɛna wowɔ bi a wo ne ne ɛwɔ adwuma mu a wonim sa kɔɔ wei sei na ne suban teɛ nti saa nnipa no woaka sɛ akɔɔ de obɛnya panyin wɔ mɛma ɛhɔ bɛkye deɛ wonka bi ebi na ato yɛ na ebi abɛdi yɛ so no yɛwɔ MPs bi wɔ hɔ a wokɔ ne kurom mame ɔnabɔ yi a